Od Danila do Nikole 2 vijeka nešto više, vaša dijela istoriju crnogorsku ukrasiše. 5 vladika i 2 knjaza sa narodom slobodarskim ne daše se pokoriti katilima otomanskim. Ostadoše na braniku otadžbine svoje mile, te su na nju zaludu udarale vele sile. Istorija nije takvih zapamtila gospodara, da su slavu ubirali i sa pera i kanžara. Hrišćanskoga što nosahu oko vrata i se riječi velikih na sastanku diplomata. Na stotine bojnih polja po klancima i gorama pratiše vas Crnogorci i pred njima oni s vama. Gdje se ratna slava bere uz kliktanje džeperdara, tu je 7 Petrovića crnogorskih gospodara. A sa njima jato braće i serdara i vojvoda, gdje se brani otadžbina, krst, cvijeća i sloboda. Gdje pred oči barut gori, gdje se gine na juriše, gdje caruju krvi rane, istorija gdje se piše. Kao ljudi junaci učini ste sve moguće za slobodu srpskog roda i za slavu vaše kuće. Od Avale do Jadrana, od Neretve do Vardara, pratio je zrak slobode, glas vašijeg džeperdara. Kada biše srpske vile, vijenac vam kitni plele, morale bi da uberu sve cvjetove neuvele. S Durmitora i Ločena, sa Veleža i Komola, sa Avale i sa Šare i Božure sa Kosova. Vučijega dola i Fundine, sa Mljetička i Ostroga, s Klanca duge i Presjeke i sa
koše i grobova. No cvijeće, šta će vama, vi ste cvijet srpstva bili, i vijenac za života, i spleto ste ne umrli. Svijetla su djeca